Pozdrav dragi ljudi, upravo sam ovaj video podijelila na Instagramu te sam htjela i ovdje da ga dodam i da stavim istu pjesmu uz njega, međutim YouTube format kaže da je predug video i ne da me objavim nikakvu numeru, tako da evo me pričam. Šta vi radite? Jel pravite planove za jesen već ili možda tek idete na odmor neki od vas? Mi smo tu još uvijek na Lošinju do daljnjeg. Vrijeme se malo promijenilo i već se vidi onako promjena, naravno da se ranije smrači, ali već se onako vidi promjena i temperature mora i inače vazduha i vidi se zaista da jesen dolazi. Ja jesen obožavam, jedva čekam da dođe. To mi je među omiljenim godišnjim dobima, ako ne i omiljeno, iz više razloga. U nekom od videa to ću vam posebno ispričat. Da li vama jesen omiljena, volite li vi jesen, volite li kad kiša pada i inače volite li promjenu godišnjih doba? Evo, to me nešto malo da vas pitam, pa kome nije teško, pišite u komentarima. Šaljem morski pozdrav i vidimo se u nekom od narednih videa.